khu hồn tụi hi apa je RTR 310 hi mi pui du zo nga ni ngai ka be se ya cha na chor chwa na tura te du sang sang re ti ves family de ka na tu cheo na tu na apa je RTR 310 lo takin ka honge kan channel min thlir sakhin tu te subscribers te le milo el sakhin tu te zom chi bai kan buk chewa zanina hian TVS showroom a hei program kan mang dona I kan la mu ngai lo zanina hian iCube electric scooter le Apache 310 tlang sarna hun om dona kan mang dona ni hei zanina tlang sar tur kan soilai mek junia a I tom khop mai tin asite kan hongvel sinanga space zau khop mai garinain helmet alenga chome alenga bong hute alenga hela hian gas bur aleng boka thol hanang garing helai chon a chuan anuam don anal khom mai electric scooter hi voi khat ma gala khal lawa a thadon ve mai hei a bir ju thei hal mai ana a mela la he nung lam tang pon na la moi lo lai reng om lo moi khop mai hei test right na ni kha han sop vela tan po han it om khop mai a han vir pui mata zarin scooter le bike lang zar la tura chuan thil dang ai mai in model ho hi lo thiru lo don nia hei sa sa lo thleng chi ani hianin ege kha I khu hon don kha bike zok khatro RTR 310 kha aku hong don ani zanina hian kan soi tong khan iCube le Apache RTR 310 tlang sar turan ya kan lu don zanina kan host tur hei Angelina Paul thleng to a ani tu nu ni Amy ani chu ka model hlui hela hian model lam san sani te CM pui te lo thleng to a khoe khu lai khonin a chelo chi te ponom to lai khu hela hi kan tlang sar tur pani an hunga an la khu hong chi lo a ala bi the lo a tu na ri chuan maro chu khilai khan pakhat zo su ka ron ti lan to kha a chung lu ta ga chuan hei thil dang bang tilang nge hela hianin kan la mu ngai vak lo turan yang hei hi TVS Comfort nal hle maya classic rai khop mai heng te poi lo zuar ani hi nakina aman te po kanon zo tura ngai la hei hi khal ve va cha kum ve adana dang tlat zanina pathian chwaina in KCTVS Apache RTR 310 le iCube electric scooter tlang zarna local zongzong te in zawain kalolom sewa sibai kalo buk seu ani kan sia chewangin mizo te hi chu tlang ram om kan nia tlang mi te kan nia kan tan hi chuan 4-wheeler ayan 2-wheeler changkai zia she tu te kan nia hei 2-wheeler a po model thar ber mai KCTVS te na kan zawai ta na miron chop chwa sakhi kan zawai ai oi lom tho kan han soi nga ni sela tuna chuan hun seven man saturin pilal ram ha ki kan som chuzong hale eng ki ma tong trai le dilin lom thu hril tel zelin in do na te chu pathian hena sha tirin omjok ro se chu ti chuan pathian thamwan na ru reng a sha sen lo khan in thin lung le in ngai to na te chu Krista iso chuan a ben sakang cheu siam pui ral te zai turin kan som ve le hale good day in our milan hello hey zanina TVS family then in product thar was the amiron so he hello maybe ma in phone zelatan man so na telo dong tour ula chan in product thar te po lo sha zur ula du sakna kalau na du cheu ni kapang ai che dinagan sa nge
iCube electric scooter tlangzar na hun kan lo nei do na nga min tlangzar sa tudur hi pulan ning liana transport deputy director ania anina khokon na min nei sakma yanin to company khat soi during gan so mga tichuanin a soi zo phela lo la ding chhun zom selangin ani yan khokon na min nei sakanga không phải là electric car te two wheeler te hi cũng so malamadam tộc han không phải là buổi buổi tối này anh sắp bắt đầu chú liệt thì không phải là tâm sự ha cần phơi là mà bỏ hi cần natural gas hiện đại lâu của này đón thì ăn hết chiếc em mà chuang chuang thì thiam te hiện riu nó sốt tắc sen cũng tắm tắc ăn bề đó em xin nó bỏ với tắm tắc để này anh ấy đòi chuyện đó thì lo chuan anh lo thì nó tắc tắc khi chúng tôi nói thế à hiện thì hay cái nào cũng trăn sầu cho nên là không biết cũng hòa bằng tập bảo hiện manufacturer company karin bermei TVS etiang an scooty chalu tu tak mai ano po chuak the an siam chuak the hi ano hey ka ria hey electric scooty lam ta chu han en rai rai ya eng lai ron chuak ho chi an mu tan an nu la ma tram po hian awan the le pre so chu electric scooty ni mo ati the ni ei chu number plate hi in Belgium lo in Klanta se number plate da tron hena share tron thaya number plate hian a hring a hor phi a hringa en zia tura ni wa ka da tron kar ke khatiam se sang lo tal pe chon so electric scooty ani hanti thena tur o ma hi a pian pa a hen aw lo ra scooty pa ai am thap a size te ani a fairing kan ti te a structure phim hi cái tiền mà hi anh ta cái chỉ là hai hun cả hai ta rồi lấy chân về mà cái tiền mình bỏ to cái cá phá ta rồi lấy chân về cái cái mà xin các bạn này em chú anh demo scooty hi các bạn làm của quý phá khá là một em mày smooth đàn chú cả sợi thiam nồng rau ha tiền thằng á scooty hi khăn lúa rong thì cái này cái ring lúa khát tiền khop khan asmu ta ba se phim khur vai na chan chu an nun le nun lo sia ta hat em mai ni res akal phok lo cho an nghe nu lo te ha ka thei lo ka ha ta kin ja la po an nei tu ten hai mi ai instrument panel hi en mun ngai don le ni ka sia TVS iCube electric scooty hi Mizoram tuang taka le thataka atlan zel theina tur le dealer te poina mal som na andam theina turin ka khu nge ale dona chuan tuna kan tlangzar ta iCube electric scooter chipsia ta kamin soi saturin bu kevin akan som chuzum vale kalau kan ding chuzum mal pinga hey kan share again November thahian KCTVS te kum khat kan ting ve dol ya te mo se berin patian he na lo tu kan soya tai mun choi theng tu ni kan thre na patian lo bi pe ro se na chuan KCTVS kan nom to kan in tla do na no in tla do ni kan pe na sa ko chu kan soi du ni index scooter a chuan TVS ron ki chale la ka ti ha kan di lo chewa chuan ko te bi lo china i ram du dai dum dai chuan ti fe le mo something ma te ka chuan ti kha chu ti kha ti ro ni no ma se ki ni chu leadership thawer lak kan ni a mo a am kha le ama mi kan kum kan ha kan ni de kan soi du lo kan ni into nang kha India hian electric company startup hi zali chuang an mani
Maya in sim this one in between scooty mobile model electric rickshaw in cutting car cutting is releasing a fan TVS IQP best selling number 2 ni kat way ni chu achan so it also ber chu TVS chu company building ani startup pa nilawa mi hena ingama 2001 well tang khan production upper tang khan best selling number 2 ania number 1 so Ola dia so Ola ni bisa masuk nom bele dole journalist or test na hian tlang na hian ala ka pak lo mithi ani chu ko soi lo do chuan Mizoram ni hian electric two wheeler hi IQB pangana rondu ta hian Mizoram rondu ta hian pangana ni ka sia ati pela Alexa do sa ta hian adu ta Okinawa ka ma chuan sian motor hian electric scooter kharan ne la de em do chu zo da ether so do no le ta ini pangana kan ni chia ta ase company lap kan dia market share le sales volume ni chaper bi ka ngai ma ni IQB company mi ron nor wa ha lalu kan di lawa sa beren so lo ba ke mani kan deal tok to ha in pe ni ta chuan kan CIE company CIE thar per lo ni angin tin tin mani tang ram ni chu in ron pe be ta ni a IQB akira chu ke ko ni electric scooter chu mi ka skeptical pe ko ni chu ma se an test kan huwa le technology ron sak so zela ala plak be do da ka shet ta angin TVS hi zudil kan dita chuan atlang puin zo te hi aizol om big ta ti thaila aizol ase zul ni ta distribute dang ai shal hi min phal chi lo company hian chuan aizol ami hi an taila atlang puin ni khata hi kem som tum ta hi kan tam lo ni hi tam ke india tan chila in kan sa lai kan lai khan khating laia office door zo zo ne na kan tla ka tlan pol tak tak chin la ka office door te tan chin ala bok ko le ka bung kon chu bong kon chu tan chin ni chu ka tla chin mo na chu ka tla chin na da ka tla tam la ka la ka ke so ni pa ni ka ni ka tla tla ni ni ka chu ni dari on task ko ti ni chu ka ma ka i se chin ta ma se IQP ma ni ha kan lo tui chi ni chuan kan test ko la la build ta ni IQP S kan kon ka demo kan data la tu tang do tu in aron ka thelo na kan test na sum bi kan test na son ni thum chu kan khala game som riat som sari le pariat ka kan thana battery ka 20% pe lo ni chuan ka his pe pak la hisab ni ai detail sak chun ka nei chu no ma se ba ai ni ko mo rein ka ni la dim te min ka ni la game som sari pa so pe ching ba ni zero track king ka do ni la ba zero track king chu ma ta lo tu chu hey bi dam zo kin hey antinan office kal te mo na to hey point A to B kal to le how te kal mo ni kata ke so ko ta na mi ta ko ni ta pa so practical tu do na maintenance tu te ma petrol se na mai lo engine oil mai lo brake fluid chu te ma hai be nga le chu da brake pad ka so ni ta ma ka ke ma hi sa ta chuan apa ka chu ing ma mai ni he petrol va ite ke se cha ra ban dom mo mi ka la ya boy ti ve la han kan boy ve do tam ye do ta ni chuan electricity charge hi a tlom bok ta specification se tu don tai la he scooter chu limitation chu bi poi mo ka se look sin ta ni mi chu ko ai ve da na chuan look si chu subjective na ti zo le na ti do zo chu bi shing kan nei chuk ta ma se e ma ai ve da IQP a design ni conventional ni kan putea tuan so yang khan electric scooter di shiat mi do number plate shing ani te ni lo chuan chu a that na le pakhat ania chuan ai mi design ni a tlo don bok ani scooter dang de chu electric ho de chu he design mo de don hong ta kha
qua đây hiện câu đầu tiên mà sẽ IQ ví dụ design thì conventional em vào in cùng tóm tập anh là radio thì họ chỉ là nga cho anh motor thì hub mounted motor này ta tụi nó gắn compare thì tụi bây giờ cho anh Aether thì ta Aether là cho anh motor thì kia hay là bệt về là hết tại hiện xịn mới nằm ta này IQ bảo hết cho anh motor thì kia nó hay là bệt hay là hub mounted cái ta này ví dụ advantage tóm tập cái này à lithium ion battery này có lithium ion cho traffic không à laptop à laptop anh ngã có cái lithium ion direct ta peak power thì 4.4 kilowatts anh ta và sẽ usable rated power cho 3 kilowatts này kilowatts to power thì explain thì mà nó có nghĩa hẳn phải convert có hiện horsepower thì kém xíu này thì cái nào là gì chuyện đó là cái ngay à tổ khi thôi để truy anh em mà người ta tổ thôi để truy anh em thì phải cầm tập anh sao mà instant delivery như có mà sẽ anh delivery ở linear em này cái nào test drive thì cái này mà cái mình phân đạt cái vấn thiểm mấy cái này anh lại chỉ LED cái này LED thì chúng ta truy tăng cái này hệ tổ nó xỉa mà sẽ hiện tại thì em mà bên lại bộ kiếm thì để chiến đấu lên của nó thì nó lên em charging thì cần chuyên gia phải đi ngang thì charge rate xuống thế charge rate thì đàn giống thế 0 to 100 thì đa cả ngã thì full thế thì ta hay cái số lượng bây giờ thế nga đa cả ngã về 0% in English của theo là thế ta nên charge kan đa cả ngã về chết gì anh muốn cái điều đó là phần là full ta ông gì chú đa cả khả 20% charge này ông gì chú 40% battery này ta là đa cả đi à đa cả thùng mà full đó thì này chú ông gì chú 20% kan đa cả khả 20% battery charge này chú anh parking assistant này bộ xe cho nên các chú anh hậu thì biết thế à bé cứ hậu em thì biết thế mà sẽ bộ cho nên ta han parking assistant trong cái em mà nhưng mà cái quên cái là trong các bé chỗ đó nên park assist cho các bé chỗ của ai đó phụ chuyên nên thế là bé kia nên chỗ mình thì một trong đấy thảo biệt là mình có khá bị chia cái này hay bộ tổ cho nên ta thì hoàn trong cái này rồi có một cho anh battery regeneration thì ta lại công chúng ta đã biết nên công chúng ta đã biết nên battery là mình charge về dưới là cái phần này còn cái current system thì không chỉ để các thì battery regenerate thì ta personally các test này hiện real world conditions thì đưa ra đây từ trong kia các cả sản phẩm mà chính xác battery percentage cả bon bon tại traffic jam ông ta real world condition thì chứ traffic jam ông ta traffic jam giống giống mình khan đây là cái 2% cũng quan trọng để có cái advantage tắc hay cái bên này phái làm lama automotive journalist rồi battery regen aggressive tụ hay là break trong các anh suy xét ta sẽ cảm thấy mọi chuyện thì advantage thật tắc nó thì về thế này IQ by hand variant chỉ thì ông ta hay Atlas cái thì ông Jordan Atlas cái thì ông ta thì IQ ba mai ông ta IQ ba ông không tuổi không cái lama thì bằng lý IQ UG thì là IQ ba mai ông ta chuan tiếng IQ S anh ta đang làm nó hậu tế ông vậy hậu tế thì là các chỗ features anh ta smart connected để hay display lên zone thế anh ta các chỗ mình mới tụt đàn nên mà hay features tụt cái là mình check cái kiện tụt mình là cái nó mà trên này không trong cái em mà thì anh ta chuan IQ mình câu dầu khi người khát sinh sáng thì giờ số bằng ngay online computer các phim subsidy này đó cho anh ta sang rồi khi người khát sinh sáng rồi sẽ số tiền bali complete này IQ thì anh lo automotive lama tôi nghĩ là cho anh lo chút đó thì ông biết thế à YouTube lama để automotive journalist anh enter tama ta khá test anh IQ thì number one hiện tại tôi hill climb ten tia hay cái maximum range challenge ten tia bây giờ nào quay cái nát tia hay youtuber cái nó thì ta hay
journalist automotive journalist song chang te kan ni be ta ting kan la test to ra ngai thai la adang te ai na superior zo je hin kin ai lo len be chu do ni kan no mai chu EV practical ver lo so i top chuan practical lo na chin om ani ma se la he kong chu chaw ta ma ma se kan square area azim ema ba ni ban mang tang kai thiam ta chu ta tang kai em to ni ti ka soi lu ni ka lo me Given it to a long to and say, Lehe, who won about Makatan, and they are Apache RTR 310 and the Yakin who wants to do here, Mizo interest, Sani, Bahausa, Janga, Langval, then I can start on Kania, and he can so Mayan, KCTV staff, so Masaputa ako ay takin na nung nakalawding put silang in by palang pangayanin loading sila, it's one in aniyanin lang sa tung vedo na ni lang zarpay into salude hali lagin apa sa in TVS family tele okay video din pa so ano to kasi wa yan program mo tutak mo yate kuhon na naidura so bagin kalong tatsita so an hey kuhon to hi apa je RTR 310 hi ni pui to so nga ni me ke base ya so an so swan na dura te do sang TVS family de kana to teo na dura apa je RTR 310 Đúng ta kìm cả hông ấy. Vậy ta kìm sang sáng cái đầu tiên sẽ là thả hẳn lạc quý lệ sẽ là quý vị là tên lục bà đến anh lại ra là lâu kìm xoan anh lăng xa đầu và lăng em. Sang itu along tu kan saya tidak percaya RTR 310 cik kami saya seduri bukan dengan song suzum leh ada. apa je RTR define RR series tu bila RR series macam ni India ni motorsport sang ini memang record sang Asia mana Indian motorsport 300 cc hilang lo memang 310 312 cc ni ta model no up to 300 da bel thelo che sia mase atla sa bel bila RR hian i Yamaha R3 te KTM 390 te ni ta kutama andri sa tak ta chon ta khan cc deficit le i pipe down twin cylinder te ne khan ta ko tren khan mase an tla ho ta ni chu Pasal tahan TVS RR 310 BK kita memiliki aset ini factory tune race tune race spec pakat ani sel tu mea track record siapa kita Indonesia tengin track record 300 to 400 cc track record siapa kita automotive journalist kat page one TVS a bunch of crazy engineers in the tani so Timi bacuan TVS yang racing kita ala tutak dia, tuntang yang i automotive Indian motorsports yang a successful purple TVS racing yang ni. RR310 ni specifications ang tu bedon tayo i kanchen angin RR310 naked version kan ni beta, so one reverse in time 312cc. Fuel injected single 4-stroke 4-cylinder liquid cooled engine nita power he 35.6 PS 97,000 RPM up the sopa torque he 28.7 Nm 6,650 RPM up the sopa so one at first na he runs so ito mahote steel trellis frame niya so one nung aluminum subframe aniya Tunayan, mas sekarang ni cancu hotelnya KTM 390 hadrat mang behal tu masih RTR 310 launch pas untuk bangin Indian manufacturer India aluminium subframe ni sekarang ni tani tu. Soan fuel tank ahin petrol jersey pakat alinga soan amahi company yan ege Street Fighter design ni orang sih mahi look sih tu subjective touch ni dah kan dimensi ni dah logo dimensi Masih lamp begitu nanti, nanti kadang ni. Soan RTR 310 BK
company in aron duat le khop mea e electronics le features sum a hian ride mode ron ne urban range sport track le supermoto ron ne ride by wire ron ne quick shifter standard ron ne ko kani krin lo chu atira khan quick shifter hi option don mo ka ti quick shifter hi nai base model ho hian ron ne tat me na chu thil tha tak ania ABS traction control hi ron ne ko ka switchable hi bike ngai na chu hi servoli ba te ho kon off chak thil to ka sia off thei ni ta chu chuan cruise control hi chu na mai mong tak le ka lo dynamic kit le ko dynamic kit hi ron ne ta dynamic kit ta hian hey dynamic kit hi ron king tel ne ta fully adjustable suspension front and rear mo ron ne ya chuan tire pressure monitoring system ron ne ko ta he tire tape deflect ka ron set mo ta ron ta alert ta me ta ni chu zo brass coated chain ron ne ta chuan chu zo chuan dynamic pro kit om ta dynamic pro kit hi electronic package yang mi akhin ka mai ki chuan achan chu electronics hi ron dynamic pro kit ahin ron king me ma 6-axis IMU base stability control ordering ABS ordering traction control ability control relief control te ron dia apa pa hian asit hi aron vat thei ni e khuluma te chu poi mo per chu hetiang bike hi heting bike le heting specs le heting electronics ron king hi company tang hian an pe thei kheleng hi ka soi dowa chan chu TVS mizo te hi chu training kan hey nge Indian brand ni ba hin kan mu niam lo ta china mani o ke ti ma se hi ron bil cheng beula a quality te a electronics package ron ken te le features chu tires te machine road 5 nia tires tam hi le do le cheng sing hi bor bel ta per hian chính là số lượng kinh nghiệm công ty đăng kiểm Indian để mizo ta can hiền công ty đăng kiểm mấy lần biết để biết cái điều này chỗ này hiền RTR 310 thì basic model hết thằng mình hobby nuôi cắt nuôi thì xin qua Samsung variant complete ta onboarding chỗ này hi video package ta tiếng Anh chính xin thì variant company trong in the adjustable suspension belt there mare mu te belt no kha a belt the ta chumi ba ka chon dynamic pro kit mo electronic package ka ala belt the zel ta ni RTR 310 ni inquiry ga tunem khop me ma se company hian na tam thei tuk lawa de a big takin video big chu a boy tha na chin hi on pe de ka chu aduk te kha chuan don kalpatula booking hi alo pera khati be ni mai ta mani PTO don chuan kha impatience po hai ve ma kha ka soi dun ne ka lo oh hey kapula hianin ka ngai san pani thian pa zo eng ala thi pabon te an thua pu bon te ho nen tiang ti khom ni khoi chon u nau kan ni chu khom lo bo kan ni thau tiang ti khom lo bo kan ni thau a en pon ni sai zan la tlang zar na hun limum pak bike thade le scooter thade mai chop soi lom ta in lo fek do na kha kan lom khop mai pu bon te bula an kara nei kan thu ni hi in zawai in bye bye te bule